Эмгекчил айылында бүгүн жакшы иш-чара болуп атат. Биз пандемияга карата мындай жөө жүрүштү уюштуруп, жөө жүрүшкө чыгып атабыз. Эмдөө менен гана жеңебиз. Каракужур айыл аймагында жер көчкү айылында жөө жүрүш болуп жатат. COVID-19 эмдесин биргеликте жеңебиз аттуу жөө жүрүш болуп атат. Биргеликте жеңебиз. Maska tağınıp, antiseptik karacatın kolgonuğunu esinizlerden çıkarmasanızlar, bu illetli, tertip tazalıklı saklığı veren birlikte uğrunu aldın aldığı için bardığınızlarda kendi öğükelerinizde suranağız. Sanitardıq, gigiyenalık erejelerde jana aralıkты saqtap, bet kaptağınızlar.